dong Tuhani. Raja nami songon nabui danan ni sopanami pada tahun di Beluk Narion songo si Panganon nabu terkait nami raja nami so tu manari tadi kabaran terlugu badi pertujuan ni hamu udah nami si Guru mau tu songot pe dalam sopanami rumah ada foto kamu lasmar bagi raja ini mata foto kami tuhon masong dokon si dua titik nanti nopo ma ay kurang besok muna soalnya pedagang nami rumah tempat kamu raja nami saya tuat tema totong mangkok ini kita saluhna yaka pasu-pasuna jadi kau nami raja nami tadalam ini bernama pokoknya mah ada lekis dah toma hidup Puji Tuhan ini salah di gani basana do asli rohana nabuhi tadi bagasa tikku manas roha ima mayon to ngadat na pinuka di punta si duri-duri di hamuna berenani ini berenani kasih tuturuhanan takas tu hamuna uparangi raja ala takas sebagai laukani ada nabi kayu punta ketok-tok di untuk kamu nape naon marurat berbulu kamu naik hijau totong dari pasangan nabi hamuna udah muna marga sibul mangi memahami tulang muna marga sihotan nalaho pasahaton deke sitiu-tiu do indah nalas di hamuna amang baru nami namorai sipulun kata si tua-tua nama tokon di bagasa tikyon tumburin itang iparitan tangan tubulo pasaurian yaka naso panagaman nami amang baru sipulun nama nasir wahita dinang mamuka pada masari beo lima anak ibu beremuna maupun nami si pasca lima buah-buah itu ala di bekas tikyon ina urok kena kiningan tubuh dari tangi tangan tubuh do persaulian ina so panagaman molo pesongonon no ina boy itu ku pasal tami to hamuna berenami ibu berenami jika nalas do ekesitio-tio na buah pasal tami ang iya mama sama talibatan pinitani ulaw non itu bumaya muna ilas roha dohot akapasamotan paso-paso siya kami tulangmu dia muna berenami dohot berenami dia kapopara muna saya si marwani Tuhan maranak marboru dia ka nasutudo be akapoparanna mama suma talibatan di parwehom ma tunasida na marura totoru margudu kijam ima tata paso-paso siap kami tulangmu markasi hotang betul doang maulate ma dituata maulate ma nang daw di hamuna so na dito na tokon dito siopal tulang golang mana pangarahuna moro peso na bu itu kupasata dito hamuna panggabian para sama pinasuna so ni ma siap kami maulate ma di sini ni borutan aku jauhan mau ke kursus dia na boy terpasahan marado po kamuna dia hado dinami las marohamuna Gomeng terus pasangan maksud benai mak kan ambil pe komakan mau ada mak besok kan dua orang aja mau baru kelengi pandan dua ngaiban orang profesor dari Naturi mau lo ke huruf duri satu kali Torowa gabe wana sudah bulan anak itu cukup itu tahu di dalam muzaroh kami sudah pahoko nabi nasar menau ang didoli
kami di untuk mulia tema iham sama hidup dengan dua berkat mulai siang beli jaro kamu sudah fokus yang berenamnya terseburukan doa tahun oleh mulut orang kata mau ya tidak boleh sakal itu kamu panjang nabi itu dia berada sama kata yang kita dapat dulu asal dia mau atau baru ke tubuh dulu atau hati apa yang hormon nang naksa dengan dua mau betul-betul kalau saat kamu tuh nomor ini ini sudah berdua perjuangan ini kira ngomong di batana mau lihat tua di dasar orang sudah di Paloro si orang hasil kami turun melatih Jalan makan. iya Dulu mati. Kudul. Oh, nega ibasara masuk di perkudulan ada. Nah. Unang may basyo ko sa mga anak king be. Tujuh kami terus bersama. Masam akan nauli mo tuwa kapinong parmo. Tuwari namang huto. Asa sa masulut tinugot tubotean. Deleng ma nabaru ko mangulo sa ato na gabi sa ato parhorasa. Basa. Baik, aku ini. Oke. Terus urus tela mak. Tujuh lah no. Soalnya dua baru orang. Ador hadap kan mah tunggu lebu. Ador hati di tunggu. Nang sama tua malaikat itu botokku, botok bawahku. Saat dengar nini, saat mau temar nono. Masa mak. Terus dia kamu ulos ni pahopui. Dia tur merberes mesuk pahopui. Pahopui sekarang mak. Pahopui sudah. Jorok kamu tu pahopui. Oh. Ada nggak soto persediaan do. Rok mata. Sama. Lampu ku perjudian. Malai, baru-baru ada Sebenarnya terganggu sudah. Iso sudah dia harus lepaskan. Pahopui sudah. Boleh duduk. Saat ni sulit saat buat ten sekarang. Saat mau loton, saat mau penggajian sama orang-orang. Duduk. Siap puni. Itu. Iyo. Siap. Nama mana ni? Umma iyo. Umma na tulang. Iya, bersah pasu-pasu. Iya. Tuhan satu setelah umurnya membornami asal umur itu lebih dua berdua peninggolan di tengah omong di batas sudah tua orang maka membornami di Paloro. Lagi udah tadi. Ayah harus sih. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.
satu bercoron satu nama rudut bekar dulu namin nakatakan itu tutup tiroi jadi atau kuasa tama nasa nama jalan mati kita yang mengancur kan mati jangan Kristus Tuhan namin amin. Oras. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu menanti janjimu Tuhan. Ujiman Tuhata, identitas yang nomor tulu, saya data betul.
dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todbi porbadia. Amen. Jehovah do si parmahanau dang taga memhuranganau, ibana do partupal honokku ayo roan na luau. Ay marhaposan tu ibana manang hamu ali dongas sa haporsiyaw, ibana na madjuluani sa luhut na sa silongmu. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami na libano gidjang, hodo na nangaturhon pardongas saripeyoni, di hodo dongan namion na marsakap na marbagas, jalan narodo na sila mangido pasum-pasum, atong say tatap mana sila di bagasan asing roham, pasu-pasu jalan ramoti mana sila marhite-hite pagkaolongim, rajay mana sila marhite-hite tod di parbadia, asa mamuka jalan marujung di bagasan dame, pardongan saripeon na silay, tangihon matangyang namion, alaniasi dohot holong ni roham. Amen. Sorota Dungo binagabi si Paingot di keluarga net baru manengojak sadarion ima keluarga Paskaroyanda Malau dohot Rina Desrawati Buru Simarakir wene tatan itu hatta sian Yohanes 15 ayat 7 sonoma hatan itu hatta mulumian hamu di bagasanau jala mulumian hataki di bagasak kamu jupang hamudo manang dia pe di pangido rohamuna di hati Indonesia di dok jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Demikian firman Tuhan.
Amok kama namin na namin ang nolongan di baga sa Kristus Jesus di Biddu 15 hatan itu kata Yohanes 15 ditaringoti Jesus do ibana hau anggur na tutu. Akulah pohon anggur yang benar. Buasa pola hau anggur di kuparhon di ia anggur sada jenis minuman na dipakai halak Yahudi da subuton anggur lahu manupahi asa dinggan ulona ikon uli dinggan malang tonggima angguri tabu deyon tasomon harap batak na memakai dua takasan nama praguna hossa diragam nyaka ngurus ganopari nguhi di paradatan adong dua takasan na tabu deyon lanido rikot do ikot dinggan hau martubuh dinggan marparpuehon dinggan jala marparpuehon nauli na dinggan angguri. Kamu kemana nami di kuar Yesus di solibana anggur na tutu. Akulah pohon anggur yang benar. Kita maratin na loh mian. Jadi rating nasoloh be ima rating nasomar gunai. Jala rating nasoloh si tutu namanya mana si bolkon. Alaniasa hot marparbueo na linggan mangulu ratingi marparbueo na linggan ikon lohot do halak na porsiay di bonanay ima Jesus. Ngololohot jolmay di Jesus mian ibal na dibaga sa Jesus patot tado dilehot debatado tuwag ka na porsiya nasa itong lohot dibaga sa Jesus manang nasa itong miyan hatay ibaga sa ibana dilehon huwaso na matchay balga ima huwaso ni tangiang doa yang sangat berkuasa mangido si Panginoon dibaga sa kaporsiyaw na lehon ni debata mangido si Panginoon dibaga sa postiroha tu debata na tutu lehon ni debata ala mian ibana di bagasan Jesus silehot sa luhuna na pinagsita ni rohana suku-sukun margugo dope manang marhuaso dope tangyangta sudung na alas walang luja sa biglo hita say magtangyangi alidak kya taruli hita diak ka natatangyakon sa ino sa kita majuhon manggorahon tu debata nasa si Panginoon ta alilas walang loja sa kita dakya tajalo na taparsita diboto debatado rohani si partangiyang lautu dia bahenon nai lautu dia pergunahonon nai paswasayonon na lumanang nai hagijak konon na totu mulnai paswasayonon na manang nai hagijak konon na dang lehonon itu hani ale manusia rohana mangido nang pakyot nai laho pasangap pun debata mangula lo moni rohani debata totu nalihonon nabi bartu lo moni rohana imana pataru hamu lohot mahamu totong di bagasak Kristusi jalamian ma hatani debata di bagasak kamu asa manang ahape na pinangido muna say nalihonon ni Tuhan ido marhiti asi do tolong rohana. Dang diluas sasada berway bujung
Alani pahok do sa paropuan nagabidonganna asadong donganna ulau-ulau doho bertukar pikiran lahu pasauton lomoni rohani di bata. Alani geduk na ulat pun nanyulina ia suarai na marmainan na palaku posa doi lau somonido na nama buat nasirangi. Lau somoni manang Tuhan muna dua nuaing parjuluma nuaing hamu panguli pasca royan damalau Dilo kata di batado asa sai holongan muna pardi hutamu naon songo Kristus maka holongi huriai unang murah-murah kamu murut dopak nasida alai sian rohan orang mahamu mandongani nasida di bagasan asi dohot holong nasiat tuhata mardongan dame dohot labas miroha tung sangat mabahek kamu mardongas sarebioni ai joroni di batadoi mahiti-hiti mudumuna lau somonido nang hamu oroan rina desrawati borus morakir songono do kata itu kata ganuk paropuan naing magari pamului di bawah nabi songon pamului na tutuhani alani bawah ido uruni pardi hutana songon Kristus uruni huriai naing matotong toman porman jala kotor di bagasan dame doho labu niroha laho mengadupi parhala luna ai ido na arga di juru di bata nang kita colma alani ina manukun maano yang Tuhan dua jumur mapanguli pasca royan damalau nor duham makajongjok ko di juru di bata do di juru ni doman na pumudison pabuan nau sian ias nirohamuna do nalaho pajongjok ko pardongas saripion do sirina desrawati borusi morakiron naulu do makaholong ibana sian nasaroham ibagasa parangi na bagia huhud mangaju ibana di hagalion nang saluhut kahurangan na jalan sotupa paulaho mu ibana manang talikonommo paima disiram hamatian hamusubut naulu doa sendirongan Tuhan ima au mangulahon saluhna Sonima nang hamun waing oroan si Rina Desrawati burusi morakir niririt ni si paskaroyan damalawon dari do asaripina naulu duham makaholong ibana sian nasar hamun hut maparangi na badia pabua ina halak Kriste kamu naulu duham mangaju hagalion na di bagasan unduk doho seret miroha jalan nasotu pasiran kamu so siniran ni hamatian subut naulo daw sa dirongani asini rohani tuani au lau mangulaw naposo ni debatado au namabuan hatana Tuhamu marhite-hite guare debata ama anakna Tuhan Yesus Kristus dohot ton di porbadia do au maddok nabinadomu di debata dang jadi sirangon ni jolma amen ama anakna Tuhan Yesus Kristus dohot ton di porbadia di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu disodakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala asima rohana midahamu didopakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala di pasaroh madamena tu todimu nabi amin malaut dina desrawati burus murakir nah macam pasu-pasu di hari Selasa 12 Maret 2024 do atas ipaimot mulunian hamu di bagasan au jalan melumian hataki di bagasak kamu jupak kamu lumananganga dia pe di pagilo rohamuna Yohanes 45 ayat itu padita nama masuk padita HKBP resep itu dalam padita lama tem simbolon sabda teologi ditandatangani do di sahab Sian Huria, HKBP Huria di pasar Tunang Cendramata tu keluarga yang baru Bibil Bukwede nani pakai kamu mau tu parsauran Huria mang dia kamu maringanan kalau putih kamu makari koton nguru par Riau di pasar Tuhan kamamu jala mian mahamu di bagasan hatana amin.
di banua tungaon son na di banua gijang. Leon matuhami sa darion ang maduan siya pare. Se sama dosa namin son panesa namin. Di dosa ni doon na magdosa to kami. Unang kami to ihot to kamunjunan. Paduga manami siyang panago. Ay hormat po na karajaon. Doot talugon. Doon ihasanapon sa lililing na. Nama dongani hamu saluhun na amin. Cincin iwan-iwan holoku upasahat melang di bagasan warni Tuhan Yesus Kristus. Setanda mata hot madiho pawohon na sojadi sirang au siang ho so di silirang ni hamatea. Arong nahurang ang minang? Arong nahurang? Now, kusurong doon. Aupe pasato kuma cicinon tuho tada di holongku jalo maon di bagasan holong nasian tuata sayang dia matutu gaberipe nadegan hita tujulanon tupahon ni asidon holong di debata aupe dohonoku matuho nasojadi sirang au sian ho so sinirang ni hamatea. Sayur malakauna, sayde bata madonga muna, nang suru-suruan nate. Ki Jesus unadang tabay sotulus dola kamu nasa sugi. Salam dulu na sama nasi dulu ya. Orang nasi dulu ya. Sayur malakauna, sayur
Dari semua yang dulu dalam dari Sibulu, asal yang pertama berbeda beda dengan kami. Dia semua yang akan dilakukan raja di bulan kami, kuliah dengan bangan, raja isi murakir, asal mengalir. Oh, raja kami, raja isi murakir. Pero bukan bertiga di Asatio pada Indonesia. Masuk dalam sekarang ada ni dari Batas. Jadi sebenarnya dihitam kepala putra Nemana berpasara berbeda yang berbeda. Asal disok kita meletak pak. Bona suruh nami tamanawi tamadok molat itu mata debata di pertikyanon hima di natapakilalahan di bagasatikion di lehot cuaca natiur dohot akadengan di sialani na tugalani gugutai jadi tamanawi tamadok molat itu mata debata di sialani di so proses tawa-tawa ni huria nalaho mampuhai ulot tadi bagasatikion marhite ede guji-gujian lagi do taniam di sialani madi hamu para musik nami Allah bakilala kami do siap dibatado salhukna nasa gugu jadi di sialani asa tapanido to bata di bata asa baik dalam mazolo godang tu di bata setulusan Maulia teba di halo gondam tu amat taraja inata soribana
anggia tung manumpahi dia kesalahan yang mataraja inata sulipada di tikyon baima godang haparusi. Di Bola Suhut Marga Badau dia balai pertikyanon asa baima godang dia sama ngeliatan. Di rombongan di Parhalado, sosoni ng ruas niyo. Haga BP Parulian, di nang mabuhay yung laon namin di sa tikyon. Siyang kami muna sa makamulatiyo di sa loob na. Bulutupi hata maulati na buta pasatami di ako na pangulan ni uriyan namin kelas maruang muna. So ni madabay na di ba sa tikyon, araw tuho pa ito ba kami sa mga tiyo, sa mga napasobuwas muna naman daw ni was muna, amang alani, bulutupi langsung pasatami, kelas maruang muna te. Gabi. Jadi dia muna. Numalas rohan namin di nabinas ramonay. Panggohi na sa dobron namin masomoniro ni na tua-tua. Arilang na mahaltuman na nagatan dito binirubian. Oras mahami na matyalo at tiyo na pinasahap mo na. Palibag ganda ba di mo wala suot na mga lere. Pinakapol tiyo binato pamuhatap. Bayan na si tiyo-tiyo las kadulo ka ito kasahan. Las baru mga tuwang sabay. Napungudi bagasan ima serbagunau asa mangiluhani masoba tu amat teraja na kasuripada dia berlaka tubudin no timur dokter nabi asa marpangan na sida badang magodak sopa na waktu. Dan marata berpemasalah baru beri dan bebere asal bandang magodang lihat-lihat